Nshuti bavandimwe mukomeje kudukurikirana ku muyoboro wacu wa YouTube. Iyi ni Mukanzu TV, nita Mukanzu TV. Maze ukoze subscribe, like, share ndetse na comment. Komeze kuba natwe 5 kwa 5. Byinshi cyane kigiye kugenda tugarukaho ndetse byagiye bivugwa ndetse bamwe bakumva ko bidashoboka, ariko uyu munsi ubu tuvugana byashobotse ndetse byabaye. U Rwanda ku gasongero, umutima wa Afurika. Rwanda, igihugu cy'amateka, ubu cyubatse amateka adasubirwamo, aho ukwezi kwa 2021 kugera ku itariki 28 mwaka wa 2020 uzakira abakinnyi barenga 5,000 bagendera ku magare, bakina ku magare ya siporo nk'uko bisanzwe, ndetse na delegate bazaba bakurikira abakinnyi barenga 20,000, ndetse yewe bakazaba bagenda ibirometero birenga 4,575 birimo kuzamuka. Rwanda ubu ngubu wamaze kubaka amateka agiye atandukanye, ndetse amateka adasubirwamo atarakorwa n'igihugu kimwe na kimwe muri Afurika. Irushanwa ry'isi UCI World Champion ubu ngubu ni ubwa mbere ribereye ku mubumbe wa Afurika, ku mugabane wa Afurika, ndetse yewe ubutaka bw'u Rwanda ndetse kugeza ubu ngubu ukaba bwamaze guhitwamo n'umucyo wa Kigali ko ariho hagiye kubera irushanwa rya UCI. Congratulations to Rwanda, congratulations to all Rwanda, congratulations to Rwanda government, congratulations to United Government of Rwanda. Leta y'ubumwe y'Abanyarwanda, congratulations. Ibi bishobora bakeya, ndetse aho benshi bakomeza gukurikirana amateka y'u Rwanda bibaza gute mu myaka 30 u Rwanda rukoze amateka adakorwa na benshi. Ibi kugeza ubu ngubu u Rwanda rumaze kuba kimwe mu gihugu fatizo ku bijyanye n'ubukerarugendo ndetse na siporo. UCI imitego yari myinshi, imijugujugu yari myinshi kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kitakira iri rushanwa, ariko kugeza ubu ngubu twashyizeho akadomo, aho twamaze kubona yuko ubu tuvugana itariki 21 ndetse i Kigali ubu ngubu delegation yose irahageze, imyitozo irimo irakorwa, imyiteguro isa nkaho yarangiye. Ubu itariki 21 azaba ari tamutamu, azaba ari fire, bomb fire. Icyo nakubwira nuko ubu tuvugana kamera zose z'isi yose zizaba zerekeye i Kigali, zihanze amaso i Kigali, Diton's Rays muri Kigali zikurikirana isiganwa ry'isi ry'amagare UCI. U Rwanda umutima wa Afurika, u Rwanda rubarizwa muri East Africa Community, u Rwanda rubarizwa muri COMESA, u Rwanda rubarizwa muri Commonwealth, u Rwanda rubarizwa muri Francophonie, u Rwanda rubarizwa mu miryango igiye itandukanye. U Rwanda rwagiye ruvugwaho byinshi bigiye bitandukanye, ndetse ubu ngubu rumaze gukora amateka. Hello everyone, this is Mukanzu TV. Make subscribe, like, share and comment. We're gonna tell you remarkable history Rwanda made on the continent of Africa. Rwanda is the first country that hosts UCI. However, Rwanda talk more about it, but now it's already delegates of 20,000 are in each run for making this champion be well as well. Delegate and cycling at more than 5,000 now are in Kigali. Make subscribe, like, share and comment. Komeze twibanire twigarukire mu cyacu cyakavukire. Ubwo hari umwe baryoye naga ka video tugira ngo nabo bumve ibyo twavugaga ibijyanye mu Rwanda mu gasongero, Rwanda mu gasongero, u Rwanda mu mutima wa Afurika, u Rwanda ku ishusho nziza ya Afurika ndetse n'isi yose muri rusange. Rukoze amateka ndetse benshi batatekerezaga. Icyo nagusaba ni ugukomeza kuba natwe
gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze twibanire mu byinshi cyane bigiye bitandukanye tuba twaguteguriye. Uwa mbere udukorere share, like ndetse ujye ukomeza kubana natwe. Ibyacu nakagaruka. Hasta la vista.